boleh mengancung dengan baju telung pusan. Bulan Ramadan kan sama dan budaya, bukanlah bulan melele pegat makanan. Melele macam hidangan watai tak buka, sumpun urapah limang lalai pebulit tepung pegat kuih bah dorong teman buka puasa. Sumpun urapah limang lalai takrut bah timan temayang hansep teman uku degu jamita kanggu blabah jo si tumpuk ada dengan timpan. Tapengan bengkang mi kacang cindoi pihikana, tapengan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Kue mutempo punah peluk kapunah cawan, lengkap makanan gehidang di atas meja, di musuh tambo kata tu gebuka rijang. Lengkap makanan gu cukai gu demi raba, letak gu panjang kue pika habis tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Letak gu panjang kue pika habis tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Akan gu pak bau belengku batuk menjanjan, geramah santan mi sigam sibo lagona, bagu dua budong kata orang tu pelah pinggang. Kaang bengkang sebab barang puja lagona, hetan bapegang kue bapu teh pika tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Hetan bapegang kue bapu teh pika tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Munyo lagenyan puasa tanyo hairakan, kandai ke Tuhan tetapi pun turut hawa, kandai ke Tuhan.